Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngut ki brio na Ri-Lum Garo but away na East Khas Hills. Kila syakem no haki pulet hakasngi ublay. USP ka West Garo Hills uvi sing rathor IPS. Hakasngi ublay ula pentep baka jingkan ra bala penlong daki pulet ka anti narcotic task force West Garo Hills. Hakasngi sajan ngut ki brio bala kenno baki day kinong khai Drok kila syakem. Kini ki ngut ki day bala tep kerteng kem ucherak marang uban nakasnong gongga damal West Garo Hills. Bad uteng swang es sangma nabal Sri Ading William Nagar is Garo Hills. Nakini ki ngut layo ban kurob yu Drok heroin ubadan kumba prapon khat khandai gram na yo tura. Nalor kata ki pulet kilayo kurob yakawai kakali Maruti Alto kabadan yu namba ML not pra G Inril San Sao Iway. Kapisa khat sawajar aspa lai pautingka artali ki mobile phone bat ki pan. Nagalang ki pulet kila penrong daka kes hathanat tura hapo kaan NDPS. Urathur ulay tho bahaka jing token kitay ki belasya kem kila pla bakila yok pedang ya utay udrong na uwe ubri ubasa hai East Khas Hills. Ya uni ubri ulatep kerteng kum ubrayan nongmor nakis nong lat korngi. Hadin balayok ya kaneka jing tep na ki pulet ka West Garo Hills. Nagalang ki pulet ka ANTF East Khas Hills, bat ki pulet ka Madan Rting, kila let kem no yu Brian, arpew sans nem karta, na lat korngi hakas ngi ublay. Na u Brian ki pulet kila yok korup shiphautali ki tenduma ki bathali, kawai ka tenduma ka badan yu Drok heroin, ba not point ripkun diagram, kawai ka song plastik ka badan u heroin balai point hanyo pusau gram, bat kawai ka mobile phone. Namar kata u Drok heroin balai yok korup no Brian, udan sau point saphaulai gram. Ki pulet kila penrong daka ki sapo kaan NDPS, hathanan Madan Rting, bat ka jing tokit kadang ya chakman.